The honor was ours to have you here. This is a beautiful moment for us Slovenes, especially those of us that were born here in the United States. I have been to Slovenia 13 times. It's my country. I'm a Slovene. I was born here. Kri je slovensko. But it was a pleasure for us to have you here. And we hope to see you again in Slovenj Gradec. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je vidite pistovala, ko me je vidite pistovala. Zatorej dobro vidim, Slovenec sem, zatorej dobro vidim, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, odziveljiva groba. Neka ne moja se zvestoba, neka ne moja se zvestoba. Slovenec sem, Slovenec sem. Amerika, 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 Amerika. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above thy fruited plain. America, America, God shed his grace on thee. Speak.
si drugega Bože, še mi razen, ne gremo še na razen, ne gremo še domov.
this crew. Uh-oh. Wait a minute. This isn't... Hey, folks! What are you doing down here? You got the wrong floor! Not to worry, not to worry. Nice to know maintenance is looking after us. Close call. Thank you for joining us at the world-renowned Sears Tower Sky. We hope to see you again, and don't forget to look at your personal souvenir photograph before you leave. Goodbye. George, research was the King of Chicago Blues. Wanted to set up an independent women's organization. Several years ago, I was doing some research and I had a chance to look at the Slovenian papers from 1928 and 29. I was reading them, the Amerikanski Slovenci, and there they still had columns from the Women's Union when they were first organizing in different parts of the country and giving their reports. When the shrine to the Blessed Virgin was proposed in the Catholic University, not Catholic University, but the shrine in Washington, D.C., it was the Slovenian Women's Union that organized and pulled others in to collect the money and to have the shrine built. And the shrine in Minnesota was, again, their work through the working men and women.
Lep pozdrav in dobrodošli naši gostje iz Slovenije, Oktet, Lesna. Upam, da boste se med nami počutili, kot da ste doma in da odnesete od nas lepe spomine v Slovenijo. I wish you all a very pleasant and enjoyable evening. Bog živi Slovensko žensko zvezo še mnogo let. Can you feel the predecessors that were before us? 75 years strong. Don't you feel good about that? We're celebrating, we're having a great time. And let me tell you, we've got some good surprises for you this evening. It is going to be awesome. I do need to recognize a little person that's in this room because he is our future. We have our youngest member, Andrej Mlakar, in the room. He was just born a few months ago. Now, I could go through the list of all the older members that are here, the oldest members, but you know what? I don't think that's what we want to hear about, do we? Because we're all older members, and all the things that we're going to pass down generation to generation to that young little Adam, we're all very important. But I think you need to know, look at the youth in this room and how very important and vital they are to us in this organization. Please, I know they're running. Do you remember when you had that kind of energy? Whew. Thank you all for taking time out of your busy schedules to join us to celebrate 75 years. And I hope that someday, 75 years from now, which would be 150 years, they're looking back and thinking of us, the good times that we've had, and we're just as strong, just as vital, and just as important to the Slovenian culture in America.
say this is the best party I've ever been to. I really do. This has been the most fun party I've ever been to. Okay, one more thing. Raise your glasses, folks. You should all have wine or water. Doesn't matter. In Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in oprosti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Dober tek. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Enjoy your dinner.
raketi, to je srce. To je tipični izdelek, slovenski izdelek. To srce je bilo podarjeno papežu Janezu Pavlu II. In tako srce je bilo podarjeno bivšemu predsedniku Billu Clintonu. In danes bomo tako srce, slovensko srce, podarili vam, predsednici in vašemu Združenju slovenskih žena v Združenih državah. To srce simbolizira ljubezen in srčnost. To srčnost, ki jo pogosto vpletate v utrjevanje slovenstva tu na ameriških tleh. Glazek je prazen, mi gremo pa na razen. Glazek je prazen, mi gremo pa domov. Ta glazek je prazen, mi gremo pa na razen. Glazek je prazen, mi gremo pa domov. Vsi prijatelji moji, da boste videli, kaj glazek ta pomeni, slovenskega srca, kaj glazek ta pomeni. Slovenskega srca, kaj glazek ta pomeni, slovenskega srca.
dobrodošli v naš Polka Hall of Fame, to je naš slovenski Ameiških glasbeni muzej. Malo je v neredu, ker čez 2 meseca se bomo preselili v nove prostore. Ta glazek je prazen, mi gremo pa na razen. Glazek je prazen, mi gremo pa domov. Ta glazek je prazen, mi gremo pa na razen. Glazek je prazen. Imamo predavanje tukaj. Imamo skoraj 2000 članov po celi Ameriki, ki plačajo članarino in dajemo nagrade v novembru. Konca novembra imamo veliko predstavo kot naši Oskarji in dajemo nagrade za življenjsko priznanje. To so ti osebe, ki so bili najbolj pomembni v zgodovini slovenske ameriške glasbe in tudi druge letne nagrade, najboljšo ploščo, najboljši orkester, najboljši muzikant, pevec in tako naprej. V 1870. in 80. letih so Slovenci prihajali v Ameriko in so svojo glasbo prinesli sabo, tudi harmonike. In od začetka, tu je ena slovenska gostilna od Clevelanda okoli letu 19. Vidite harmonikaša na sredi. In tu je bil samo ena oseba, ki je znal, ki je imel velik repertoar domačih pesmi, što se znal povedati, je bil kot one-man band, rečemo. Smo imeli razna slovenska društva, piknike iskali so zabavo in malo po malo so začeli ansambli se združiti. Prvi znan ansambl je bil trio Matija Hojer in to so bili prvi Slovenci na svetu, ki so imeli pogodbo za plošče dela v New Yorku. Tako da njihove plošče so prodajali v Sloveniji, ker Slovenija ni imela svoje studije za časa Prve svetovne vojne. Tudi smo imeli delavnice harmonik v Clevelandu, stajane 3 do 4 in tu so v Wyoming, na divji zahod, klub harmonikašev, ki so si kupili, so si po pošti kupili iz Clevelanda Mervarjeve harmonike. In tu je ta delavnica od Mervarja. Smo imeli svoje komponiste, razni festivali. Tu je en znan boksar, Edi Simončič, ki je bil v Hollywoodu v več filmu, ampak tudi je bil slovenski harmonikar. Tu je tipičen Oktet, v 20 letih se vidi harmonike znane. Potem pa v 20 letih so prve radijske oddaje slovenske, tudi smo imeli slovenske opere tukaj, tu je opera Turjaška Rozamunda, ki je bila v Clevelandu napisana v 20 letih. In se vidi potem pa ti mladi, ki so poslušali te stare harmonike in so imeli plošče in jazz in country music. Vse te glasbe od Amerike so slišali, pa so začeli razvijati eno posebno glasbo v Clevelandski okolici. In tu je ta mlad Jankovič, 18 let star, za svojim prvim orkestrom leta 1934. In njegova glasba pa je bila bolj popularna, je bolj lepše zvenelo Američanom, ker so bile znane saksofon, pa banjo in tako. In tudi je uporabljal angliška besedila za slovenske pesmi, tako da ljudje so lahko znali, v če zapojejo. Tukaj je Florence, kaj si ti tukaj? Yeah, said late. In tudi v Hollywoodu. Jankovič potem pa je šel za snemanje v Hollywoodu, to test snemanje in je ene kratke glasbene filme tam posnel in je tudi igral v Hollywoodu. Ko si morate predstaviti v klub Mogambo, ker to je bilo napajališče za vse te znane zvezde, in Lana Turner, da je plesala slovensko-ameriško polko
ampak tu se je res zgodilo. Peljem domov, jo peljem domov, moja baba je pijana, jo peljem domov, prav zares. Celo noč je brcala s to levo nogo, s to levo nogo, celo noč je brcala s to levo nogo, prav zares. Samo tam je besedilo še boljše. Pride doba televizije. Glih tako kot plošče so prenesli slovensko glasbo v vsako hišo, tudi televizija je naše muzikante, naše orkestre po celi Ameriki prineslo vsakemu v hišo. Tu je ta Pečun, tu je Walter Ostanek, mladi Walter je tudi imel velike karizme, je bil zelo popularen na televiziji. Tudi kakšne ženske ansambli so bili, tu je Mary Champa, se spomnim, ker sem bil majhen, smo jo gledali na televiziji. V Wisconsinu Louis Bashel je bil popularen in razni, tu je Kenny Bass orkester, tu je Dušan Maršič, on je bil, kadaj za časa druge svetovne vojne je igral za Radio Slovenijo in zdaj je tukaj uspel za svojim orkestrom. In so harmonikaši imeli svoje ansamble, tudi zbori so nastopili. Še zmeraj smo imeli opere, tu so Hoffmanove pripovedke, ki je naš zbor Glasbena matica dal v Slovenskem narodnem domu. In tu je zanimivo, upam, da bomo videli Slovenski narodni dom, ampak tu je bil kot največje središče od naše slovenske kulture v Ameriki. In tam so cele opere z orkestrom spremljavo delali, vse znane opere z slovenskimi besedilami. Tudi v Chicago, posod so bili te radijske oddaje in televizijske oddaje, potem pa v 60 letih pridejo novi zvoki iz Slovenije in tu so Avseniki in trio Lojze Slak, so prinesli nove pesmi, nove melodije, nov način igranja in tu je malo poživelo našo polko scene, kako se reče, polka scena tukaj v Ameriki z temi novimi melodijami in nov način igranja in da je spet začelo se poživiti. Potem smo v istem času obiskali Slovenijo, je bilo precej poceni v 60. in 70. letih za potovati v Ljubljano. Tudi direktne lete smo imeli v Clevelanda do Ljubljane. Jaz se spomnim letu 1972, nekaj več, skoraj 500 ljudi je šlo od Amerike v Slovenijo na obisk. In tisti piknik v Škofji Loki 4. julija, to je bila ogromna stvar. In to je vse pomagalo, da se je ta slovenska glasba razširila po Ameriki, tudi naša glasba se je vrnila k vam, Riči Vadnal, Jankovič in tako. In tudi smo imeli svojo industrijo za plošče v 60. in 70. letih. Potem pa te radijske oddaje, Tone Petkovšek je zelo vplivna oseba za razširjenje te glasbe. Title tune of the best album of the year with Chris Malik Hibbs. Coming up in hour number 2, we will have special guests from Slovenia, members of the Lesna Oktet. Stay tuned. The news is next. All hail from Slovenians Gradec, right? Yes, hello everybody from Slovenia. Well, that was a little modern sound for button accordion. Yes, in Slovenia is Frajtonarca or button box, we say here, is very popular song, and for young people is more interesting this song, this still. Yeah, it's got a good beat. How old are you? 27. Okay, very good. And what is your name?
Franjo Murko. Franjo, and you're spokesman for the Lesna Oktet. Yes, I'm spokesman and also I sing first tenor in the group. And how long has Lesna been functioning? 25 years. And we are this year second one in USA because we are here 10 years ago. Yes, you were here when they declared the independence of Slovenia. Yes, and we are now very proud because we can sing one again here in Slovenia, especially here in Cleveland, where many Slovenian people live. Tell us a little bit about Slovenians Gradec. I've been there, but tell the people about Slovenians Gradec. Slovenians Gradec is a small town near Austrian border, but it's famous about his working about peace in the world, because we are also member of peace messenger cities all over the world. And so you're on a goodwill mission here, spreading the good music of Slovenia, right? Yes, we always have a good mission, wherever we go all over the world. You just handed me a new album. Is this something that you have available now? Yes, tonight in concert we will sing many of these songs which are here in the CD. Okay, we're going to play the first cut. Tell us about that. I think the first time we will sing some Carinthian songs, because Slovenian Gradec is in Carinthia. Okay. That's another part of Slovenia. And the second part... That's a certain dialect. Yes. And the second part of the concert we will sing also songs with Boštjan. And on this particular recording, I see the first cut is Triglav. Triglav is the first song. Yes, Triglav, that's the famous Slovene song. And that's also the emblem of Slovenia on the flag. Yes, it is. 3 peaks, okay, Triglav. Vpliv od Lojzeta Slaka je prineslo eno novo zanimanje za harmonike na knofe in so se začeli te klubi ustanoviti po celi Ameriki. Ljudje so šli v Slovenijo na obisk, so šli v Vrhniko, pa od Železnika kupili harmonike, so šli v Mengeš, pa si kupili harmonike in so prinesli domov. Tako da so te klubi se ustanovili in tu je meni socialno zanimivo, ker prvič na odru imaš otroke in ženske, ki igrajo z moškimi. In tu se ne nikdar prej zgodilo. Tako da lahko cela družina skupno igrajo harmonike. In mi rečemo, družina, ki skupno igra, skupno se drži. Drugi fenomen je polka maša. To je začelo leto 1972. V 60-ih letih so začele te maše s kitaro in tako na moderni način. In eni so si mislili, zakaj ne pa polka maša. In tu so začeli igrati pred 30 let in je še zmeraj popularno, posebno poletje, zunaj imajo mašo. In tu so slovenske ameriške polke, ampak besedila so prepisane iz liturgije in tu našim ljudem je zelo všeč, našim župnikom pa ne tako, ker so rabili melodije ko psi zalajajo in so rabili besedila od liturgije. In tu ni bilo vsakega prav. Navadnemu človeku, če je bilo prav, so znali melodijo, potem pa... Slikaš, ker je Božidar Jakec slikal leto 1931.
Moja sestra že več let uči slovenski ameriški mladinski pevski zbor in so tudi potovali po Sloveniji. So imeli že 4 koncertne turneje po Sloveniji in veliko tih otrok so šli naprej ali iz igranja harmonike, so ustanovili svoje orkestre, petje in tako da od generacije do generacije gre. Potem letu 1986 Frank Janković dobi prvi Grammy nagrado in smo ustanovili našo Polka Hall of Fame in člani lahko volijo za najboljšo ploščo, najboljši orkester in tako naprej. Tudi pridejo CD-je, video, tu je polka aerobika, lahko slovensko polko plešeš pa se malo razgibaš. In tukaj je samo ena razstava, tu je ta trojka polkašev. Janković je bil najvplivnejši, Gianni Pican in Gianni Vedno. In tu je samo ena začasna zbirka. In tu so njegove harmonike, tudi od Giannija Vedno in od Giannija Pican. In je zanimivo, kako vsaka generacija misli, da to bo samo za še en čas in ne bo več, ampak pride pa novi mladi ljubitelji te glasbe in vse gre naprej. Seems like I'm back in Slovenia, country with quaint little towns, the castle, the mountains, the valleys, haystacks you see all around. Stroll down the streets of Ljubljana, stop in the garden cafe, Kolbasa, a polka and vino. You're happy the rest of the day. Go to each picnic in Cleveland, yes then. Sing to an accordion, drink beer with your friends. Polka and waltz, Slovenian style. Life will take on a big smile. Oddaj mi še enkrat tako, ti nama nikdar ne pozabi, ki ravno in v srcu tvoj bom. Jaz na te ne bom pozabila, do sredi srce mojega, v srce te budem nosila, do konca življenja mojega. Mi se imamo radi,
it's like I'm back in Slovenia, country with quaint little towns, the castle, the mountains, the valley, haystacks you see all around. Stroll down the streets of Ljubljana, stop in a garden cafe, klobasa, a polka and vino. You're happy the rest of the day. Go to each picnic in Cleveland, yes then. Sing to an accordion, drink beer with your friends. Polka and waltz, Slovenian style. Že iz ene cerkve v drugo, ne? Stolnica rock'n'rolla. Kdaj se vrneš? Gor stolpico, da vidim. Baba Bue.